Goeiedag almal, welkom in die munisipale multimedia kommunikasie ateljee. Ons gesels vandag met lede van die burgemeesterskomitee oor hulle amptetermyn, enkele hoogtepunte en oor die pad wat voorlê. Welkom aan raadsheer Alderman Dirk Kotse, uitvoerende burgemeester. Wat 'n voorreg om vandag hier saam in die studio te wees en 'n bietjie bestek te neem. Nou, baie dankie en ek is opgewonde om bietjie met jou te gesels en van ons idees en dit wat ons gedoen het oor die laaste paar jaar met jou en met die luisteraars te deel. This definitely has been a year, or this is the final year of the current term of office. What do you consider to be the most important legacy of the current council? For me, there's two that's standing out, and that's quite difficult to achieve, and it's definitely not the victory of one person, but definitely of a town. The first one is the fact that for the second year, we're the fastest growing town in terms of lighthouse property and that is in terms of properties that have been registered. And then in the fifth place is actually a town which is part of our municipal area, and that is Grootbrak Rivier, Great Brak River. So in South Africa, Mossel Bay is in the first place, and actually Mossel Bay municipality in the fifth place, with Grootbrak Rivier as the fastest growing towns in South Africa. So that's definitely the first one. And the second one is the fact that after the 25 December holidays, or 24 December holidays, we've been in February this year, 25, it's been announced by the Burger that we are the number one tourist destination, and Grootbrak the second busiest tourist destination in South Africa. And part of that is obviously the fact that our population basically tripled over the December holidays, and then also the 29 cruise liners that we've received in Mossel Bay. And this year around we will also hopefully have a bumper filled December holidays with Matriek Bay coming, the Mars Jazz coming, and all the other festivals. Yeah, so we're looking forward to that. And it definitely sounds like some of the highlights that you guys also have. Maar ons wil ook weet, is daar nog van die hoogtepunte in jou portefeulje wat tydens die afgelope 4 jaar bereik is? Verseker, daar's verskeie. Ek wil eers net, hoekom daai vir my belangrik is die feit dat dit gaan alles oor ekonomie. Ja. So terwyl mense in ons dorp kom, hulle bou huise hierso, hulle belê geld in ons ekonomie, hulle spandeer geld, toerisme beweeg rond, dan is dit goed vir werkskepping. Definitief. En ons weet oral in Suid-Afrika is werkskepping 'n groot uitdaging. En ons het baie mense wat na ons dorp kom wat nie noodwendig 'n huis kan bekostig nie, of wat nie 'n werk het nie. En dit is ook 'n manier as mense na ons dorp kom op soek na 'n beter lewe, is dit natuurlik, dit plaas ons in 'n beter, en dit beteken nie almal het 'n werkie, maar dit plaas ons definitief in 'n beter posisie, laat ons ekonomie groei. Definitief. En sodoende kan ons bietjie omgee. So een van die ander suksesse of wat ons gedoen het oor die laaste 5 jaar, ek kan miskien verwys na my groeistrategie. So my groeistrategie bestaan uit verskillende bene. So ek kan miskien deur die bene, ons kan deur daai verskillende, en dit is soos die vingers van die hand. Die eerste een is die ekonomie, so ek het nou eintlik klaar genoem wat in terme van ons ekonomie, natuurlik gebeur daar verskeie ander goed, maar ek het hom nou eintlik afgehandel. Dan die volgende een gaan oor governance, en wat ek miskien daar kan noem is nou soos byvoorbeeld hierdie recording studio waar binne ons sit, is iets wat ons regering of die munisipaliteit gevestig het. So binne regeringswese weet ons daar's 'n enorme uitdaging in Suid-Afrika. Ons sien net in ons eie distrik die byvoorbeeld in Nysna van die munisipaliteite waar daar groot diensleweringstekorte is. En ek dink dit waarop ons die trotste kan wees is die vlakke van dienslewering, die feit dat ons dorp skoon is. Dis nie altyd oral skoon nie, maar ons spandeer miljoene, ons maak derentyd skoon. En ons sê ook baie keer, hou op asseblief mos, ons kan daai geld eerder gebruik om ander dienste te lewer. Waarheid. Maar ons dorp is paaie is heel, is nie vol gate nie. En so ons is trots op skoon regering. En wat bewys dat ons skoon regering is die feit dat ons vir die afgelope 10 jaar derentyd skoon audits kry, wat beteken die geld word wel aangewend, ons steel nie die geld nie en dit gaan terug, die dienste wat betaal word gaan terug na die inwoners. So in skoon regering sal ek dit wil uitlig, en dan natuurlik die feit dat ons laas jaar as die finansieel
mees volhoubare munisipaliteit. Ons het net so 'n maand terug het ons 'n bronsmedalje gekry vir een van dan nou die bronswenner van beste munisipaliteite in die Wes-Kaap. En vir my gaan dit om consistently in daai top 5 na 10 munisipaliteite in Suid-Afrika te probeer feature en dit kry ons wel reg. Sjoe. Dit klink ons nou lekker opwindend en baie goed om te hoor ook luisteraars in terme van wat gedoen was en die hoogtepunte wat ook bereik was. Dan is daar natuurlik nog beplanning wat voorlê vir die gedeelte van die termyn. Wat kan ons daar verwag? Wel, byvoorbeeld kan ek nou noem die volgende been en wat ons nog daar gaan doen is natuurlik veiligheid. So oor hierdie afgelope paar jaar het ons die Joint Operation Command Center of die JOC gevestig. En wat beteken ons het ook 'n K9 honde-eenheid gevestig en ons het meer mense aangestel en hulle die regte toeriste gegee. Ons sien nie net in Mosselbaai nie, maar in Suid-Afrika is ongelukkig baie onwettige immigrante. So ons werk baie nou saam met Suid-Afrikaanse polisie. Ons het goeie verhoudinge. En ons het ook ons honde om te kyk dat in die dwelms is in baie van hierdie winkels nie. Ons kyk na onwettige winkels ensovoorts. Maar op hierdie stadium wat ons nog wil doen of beoog om te doen, ons staan op hierdie stadium so rondom 500 kameras wat reeds uitgerol is oor die groter Mosselbaai en dis natuurlik nog nie waar ons wil wees nie. So ons hoop om voor die einde van hierdie termyn by 700 kameras te wees en natuurlik ook beter vennootskappe nog verder te bou in terme van veiligheid in Mosselbaai. Sure. We today are speaking with the members of the mayoral committee about their term of office, their key highlights, and the road ahead. And what a privilege it has been to have Alderman Dirk Coetzee, the executive mayor, here in studio with us today. Alderman Dirk Coetzee, what message would you like to share with the community of Mossel Bay? From my side, we're really trying to show that we are a municipality that's caring. We've got vast indifferences. We've got from poor to very rich. And our job as the municipality is to try and serve everybody equally. Since the start, I've asked the municipal manager, Mr. Colin Puren, to have a meeting with all the staff of the Mossel Bay municipality. That was early 2022. And we gathered all the staff of the municipality, and he also various times referred to that discussion I had with the staff. And the one message was, please treat our residents with respect. And so my message is that, and whenever you feel that you haven't been treated, please bring it under our attention that we can address that, because our job is to serve our community with dignity and not to serve people in different ways or on different levels, but that everybody is being served in Mossel Bay equally. To treat our community fairly, that is definitely a beautiful message, and with respect as well. Thank you so much, Alderman Dirk Coetzee, our executive mayor. This has truly been such a fruitful and insightful conversation. Thank you for being with us today. Well, I know it's my pleasure, and it's always nice to address the listeners and to engage with them. Thank you very much. Have a good day. Thank you.